سلام مرحبا أبزا فيديو زيادة ما بزعبة international law terms كنرينا some terms كنرينا ومسناي مكتتل treaty وقعوي وعل ويسممع a formal written agreement between two or more countries أمانغو كلته ويزيادة زغنا هاجرات بصحف زتسنده وقعوي سممع أمانغو خلته ويزيادة زغنا هاجرات بصحف زتسنده وقعوي سممع treaty sovereignty لعلاونات the power and right of a country to govern itself independently حانت هاجر نصا خوينا جزاء رئسا نممحدار زلوها سلطانن مسلن حانت هاجر نصا خوينا جزاء رئسا نممحدار زلوها سلطانن مسلن sovereignty jurisdiction حقاو سلطان ويدما سلطان داننت the legal authority of a court or government to make and enforce laws. The legal authority of a court or government to make and enforce laws. حدا بيت فردي وي منغستي حقتات نموصان نمتكبارن زلو حقاو سلطان. حدا بيت فردي وي دما منغستي حقتات نموصان نمتكبارن زلو حقاو سلطان. jurisdiction ratification مصداق the official approval of a treaty or agreement by a country بحانت هاجر زوهاب وقعو تقبلنت وي تصدقي نحاده وعل ويسممع sanction اجدا ويدما مقصعتي محلغا مالتي بحصيرو محلغاي a penalty or restriction imposed on a country to influence its actions a penalty or restriction imposed on a country to influence its actions أبلعلي حانت هاجر تكباراتان نمصلاو زنبر مقصعتي وي اجدا a penalty or restriction imposed on a country to influence its actions قبل حانت هاجر تكباراتان نمصلاو زنبر مقصعتي وي اجدا sanction extradition is أحلف كامهاب مالتي the process of sending a person to accused or convicted of a crime back to another country حدا بجبن زتخصصه ويزتفردسب نابتا زدلي لا زلوها كلا هاجر أحلفكا ناي مهاب مسرح حدا بجبن زتخصصه ويزتفردسب نابتا زدلي لا زلوها كلا هاجر أحلفكا ناي مهاب مسرح extradition أحلف كما diplomatic immunity دبلوماسياوي عقبة a legal protection that exempts diplomats from certain laws of the host country دبلوماسيات كاب جل حقتات نايتا تقبالي تهاجر نص ازغبرم حقاوي عقباي نص ازغبرم حقاوي عقبا نامنت نحاده زي فقدو ولا وداغر كوينو زي فقدو ናብ ሓደ ቦታ خيد نعاتهم ወይ ዝኾነ ነገር መሰላት ፍሉይ ዝኾነ መሰላት ዝዋሃቦም እዩ diplomatic immunity ዝበሃል it is a legal protection that exempts diplomats from certain laws of the host country arbitration ሽምግልና a way of settling disputes
using a neutral third party instead of a court. Arbitration. ኣብ ክንዲ ብቤት ፍርዲ ብመንጎኛ ወይ ሳልሳይ ኣካል ኣቢልካ ዝግበር ናይ ክርክር ኣፈታት ኣገባብ እዩ ብመንጎኛ ዝግበር ሽምግልና arbitration. Human rights ወይ ሰብኣዊ መሰላት ንብሎም ድማ basic rights and freedoms that belong to every person. ንነብሲ ወከፍ ሰብ ዝግባእ መሰረታዊ መሰላትን ሓርነታትን. Last one, genocide. Genocide ዕላማዊ ጽንተት እዩ ናይ ተፈጥሮኣዊ ጽንተት ኣይኮነን እንታይ ፍልልዩ ዕላማውን ተፈጥሮኣዊ ጽንተትን ተፈጥሮኣዊ እንድሕር ኮይኑ ንኣብነት ሓደ ኣግራብ ዝነበሮ ሃገር ናብ ደዘርት ናብ ምድረ በዳ ይቕየሩ እሞ እቶም ኣብኡ ዝነበሩ እንስሳታት ድዮም ሰባት ይጠፍኡ ጽኒቶም ንብሎ እንጂ ተፈጥሮኣዊ ጽንተት እዩ ዕላማዊ ጽንተት ግን ጀኖሳይድ እዩ እንታይ እዩ the intentional destruction let me read it the intentional destruction of a national ethnic racial or religious group ንሓደ ብሔር ቀቢላ ዓሌት ወይ ሃይማኖታዊ ጉጅለ ብዕላማ ናይ ምጽናት ተግባር ኮኔልካ ተጥፍኦ ህዝቢ ማለት እዩ ሓጺሩ እሞ ቪዲዮና ኣብ ዝወዲእና ኣለና ብዝተረፈ ሰናይ ጥዑም ንዓኻትኩም see you on my next video and bye for now.